Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik sobat budiman, dimanapun anda berada, jangan lupa saksikan komedi lucu masak erok-erok Bismi TV. Subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pantun nyot. Nangkalebes ngarek solang rupiluna. Jika ngabes budak ngabes ngkurang laguna. Saparoah andi tarnya. Manuk poter bulu potena. Saparoah lek andi anak selapen terputus atena. Abid tak aja mu meneran. Abid tak kata mau udah kata mak ngersengeran. Bener mau boleh? Bunyi sikap Ocol mas. Dia memarik ngaji. Ocol mas. Kalas nyari kaju. Kasong elek, ntar nyasa. Terus Tak gempang ring nyari judu. Entah Athena, semak kasih kubusa. Balik lubah. tidak. Pantun boy. Oke. Kalompang bunaran du. Ketik sapi nontonan. Tak gempang orang madu ke ate ontaonan. Kata-kata munyung nyandul. Bodoh. Kapesoke lek. Nampak kapal. Depak kapesoke meleboko. Pak nyaman rek. Rentan di bekal. Tidak telasan berat gungkok. Somur tanian, nginam temu coba aki. Somur sik benian, untuk temu sapa aki.